هفته که پشتی هولدانا تکچوی جعالی خوان گوایدوج بو روخاندنا حکومتا نیکولاس مادورو لونزویلا جگری سروک امریکا مایک پنس گوتنا خواه یا یکم داد درباری چاکرنا سیاستا امریکا یا درو بو ونزویلا او د گوتنا خود پیشنیازین خواه شاند جه فرماندارین لشکری ونزویلا ره گو دستین خواه جمادورو بردن او گوت گو سزین امریکا پیویست ناکه گو حتایی به. The National Assembly has promised to provide amnesty. وەکو جوڤاتان و نەرا لێبورین دایە هەر کەسێکە تاوانên şerî nekiribin welatên yekgirtiyên Amerîka dê pêdaçûnê li ser kêmkirina cizayên li ser wan kesan bikit ewên beravanî ji binemayên destûrî dikin. پنس رخنه لی ایران و روسیا کر جبو رولا وان ده پشگرتنا مادورو ده لی بلی وی آنی زمان گو کسکی مینا ریبرین کوبای ین کومونیست پشتگیریا وی نکرنه. As we saw last week, وەکو مەدیتی لە هەفتەیە بووری بریارên سەرەکەیên پەیوەندی بە پێشەڕۆژە ڤێنزوێلا هەیە لە هاڤانە تێنە وەرگرتن و هەندێک جی لە کاراکاس ڤێنزوێلا نەتوانێت داردەستێ کوبایە بەلکو gelê ڤێنزوێلا بارمتا کوبایە. لی کنگرسا امریکی جی سناتوری کوماری ریک سکوت رخنهین خواه لی چین و روسیا دکه جبر پشتوانیا وان جه مادورو ره. we all have to understand دوی ام تف در تبگهین که مادورو تاون باره بکشتنا خلکین سیویل زاروکین بچوک که جبر زیبونه دمرن. سروکی روسیا ولادیمیر پوتین و سروکی چین شین چینگ پینگ پشگیریا مادورو دکن یکو سیویلان دو کجه. جگری سروک پنس گوته گو امریکا آماده گو آلیکاریا خلکی ونزویلا بکه چبو پاشروجه که روناکو باش پشتی رو خاندنا مادورو.